muri Gapapu rero nta kintu ndi buvuge kinini cyane, ariko aho mvuga mfitiye amakuru ni kuri side ya APR. Nta makuru mfite kuri Singida nge mfite amakuru kuri APR. Nge mfite kontra ya Singida. Okay, ugura yuko naho nabonye ifoto rwose umukinnyi ari gusinya. Have nge mfite kontra ya Singida. Kontra Singida ya Singida ndayifite. Nimwetereke muri Gapapu rero. Yise yinyuremo hanyuma banza reka duhere kuri version ya Singida. Kwizigira soma kontra udusobanurire za ndano ufite uzinyuremo ndabasobanura kontra urabwa scenario kwa muri Singida. Noneho Ruvuyanga nawe araduha version yo muri Nyamukandagira. Yego abantu bwo bazamenya aho bimeze. Yego ikipe ya Singida Black Stars mfite kontra ya page 9 ariko ndafatamo ibice bikeya nyine bigize contract yibanze. N'amasezerano yasimwe tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 hagati ya Singida Black Stars Sports Club ikaba ifite physical address boîte postale 9623 Singida muri Tanzania, ikaba yitwa employer muri aya masezerano, ndetse na n'urundi ruhande rwa Mr. Raouf Memer Dao ufite ID number A31822 097 na nimero ya telefone 2266508712 akaba yitwa a player muri aya masezerano. Hanyuma akaba ari amasezerano yo guha serivisi ikipe ya Singida nk'umukino. Ingingo ya mbere rero niyo ndibuze kuvugaho cyane. Article 1 consideration and the duration of contract. Effectively from 4th of June 2025. 4th 14th day of June 2025. Itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu. Yego. In a consideration $150,000 miliyoni 150 by'amadolari y'Amerika, which will be paid in 3 installments. Bizishyurwa mu bipengeri mu byiciro bitatu. Yego. Muri kontra banditse nabi baguma kwandika 70 bandika $7,000 ariko entre parenthèses bandika 70 $70,000 inshuro ebyiri bakazishyura ndasigaye ku nshuro ya gatatu. Oya birasobanutse. Ya mbere bagomba gutanga muri sezo ya 2025 $70,000 hanyuma as follows 20,000 20 kongera 50 bakabanza bakamuha 20 bakazamwongera 50 yego muri 2025 2026. Noneho numva nibyo 70 nabyo bigabyemo ibice bibiri muri sezo ya 2025 2026. Noneho hakaba 40,000 azahabwa muri sezo 2026 2027 kuko amasezerano yari yasinye ni imyaka 3. 40 kongeraho 70 bikaba 110. Hanyuma akazakurikiraho ibindi bihumbi 40 azishyurwa muri sezo 2027 2028. Sezo ya gatatu 110 kongeraho 40 bikaba 150. Yego urumva aya mafaranga akitwa signing on fee. Niko mu ngingo ya mbere y'aya masezerano bivuga. Yego. Ingingo ya kabiri, the net salary shall be $60,000. Ibihumbi 6 by'idolari n'umushahara. Yego. For the season 2025-2026 sezo ya mbere itugiye kwinjiramo. Yego. For the season 2026-2027 n'umuntu nabyo bizaba ari 6. Sezo ya kabiri nayo ikaba 6 by'idolari. Ndetse na sezo ya 2027-2028 bikaba ibihumbi 6. Yego. Aya kitwa salary. Murabyumva? Ingingo y'amadolari ku kwezi muri iyo myaka 3. Yego. The salary will be increased according to the player performance. Umukinnyi azagenda yongererwa umushahara uko azagenda yitwara neza. Yego. The agreement on contract of services between the player and the club shall be valid for the duration of 3 seasons, 33 months. Kontra urimo gusoma yari kuzagira agaciro mu gihe cy'imyaka 3. Yego. Mu gihe cya sezo 3. From the date of signing this contract, provided that the same may be renewed or extended subject to the absolute discretion of the employer and the club, the player is not allowed to institute
the case in FIFA if he is still under contract doing so it will be terminated. baravuga ngo iyo kontra izamara imyaka 3 nibyo ariko ibikubiyemo bizubahirizwa kugeza igihe hashobora kuberaho kongera amasezerano. Yego. Kuko hagati muri kontra ushobora kongera amasezerano. Bakavuga ngo umukinnyi rero mbere na mbere nibanga rikomeye iyo kontra ritajya hanze. Bakavuga kandi ko umukinnyi atemereye kujya gusaba ibindi byangombwa ni nko gusaba wenda gutandukana n'ikipe muri FIFA club itabigizemo mu gihe azafite amasezerano ya club ya Singida. So iyo ngingo niyo nashaka ko tuvuga tubwire ikintu cy'ingenzi. Yego. Iyo ishobora kuba kontra cyangwa ikaba draft. Iyo kontra isinyweho n'abandi. Icyo gikomeye cyane. Kuko kontra ntago ari kuba ngo ni ibyanditse. Yego, dawe no kubimwaka byanga. Kuba draft bamupropose akabyanga. Iyo ni kontra asinyeho bitwereke tubanze tubyeze. Iyi kontra yanditswe kuri 14 isinywa tariki 17. Isinyweho n'abandi. Yasimweho na Muhibu Kanu, Singida Black Stars manager. Ngo n'uruhande rumwe rwa club. Yego. Tabanyeho sinyatire y'umukinnyi nta kirabizi. Hanyuma ngiyi sinyatire y'umukinnyi signed and delivered by the said Rauf Memerdao who is known to me personally. Ngiyi player signature. Reba na kashe yanditseho ko ari ya Katibu Mukuru. Zana ibintu by'amakontra. Iyi ni sinyatire cyane kwa gusharu. Ariko irasinye pe. Iteo kashe sinyiri muri kashe irasinye iteo kashe. Kashe ni umukinnyi se? Oya ni equipe. Ari umunyabanga w'ikipe ariko umukinnyi n'umwe ko asinya muri ndabyemeye. Yarayisinye rwose. Yego. Keretse wenda ntagaragara amakuru yuko wenda ari impimbano ariko irasinye rwose. Urabona ko ari PDF. Hanyuma iyo contract yavuye kuri CEO wa Singida. Ngiye kubaza ikibazo kimwe. CEO wa Singida Black Stars. Ikibazo cyo kuba aho yavuye. Uyu mukinnyi yarashoje ubundi mu ikipe ya Sonabel. Reka bari honge. Iyo niyo key. Aperi wa transfer ntibakabayobye. Ni ngiye ikintu cya mbere nshaka. Aperi Ruvuyanga kuri iyi case bansubize. Yarashoje bamubuje cyane. Yarashoje bya biri valide ariko atarashoje ntabwo byaba valide. Reka mvuge ibyo nshaka kuvuga rega. Kwizigira arakoze nyine azanye version yo Singida. Yego. Kandi with facts. Musiga rwose overwhelming. Dore ngiyi rwose. Kwizigira kira kora mu biganza byo mushefu mugenzi wawe ndemeye. Uri mubi cyane. Iyi sama uri mu ngamba zitarabaho mu mateka mu Kinyarwanda. Ngewe nta facts mfite nk'izakwizigira. Ariko amakuru ngiye kuvuga nyahagazeho. Izo nizo fact aho. Izo ni fact. Izo ni fact. Ubwo amakuru ngiye kuvugana nyuma y'ikiganiro mpamagawe nayavuga. Yahagazeho. Uyu mukinnyi Memedao yakiniraga ikipe bita AS Sonabel uyu wa Gadogo muri Burkina Faso. Aperi iri kiriya kuri iyi ngingo izaga papu n'iki avuga iti twebwe ibya Singida ntago tubizi. Twumvikanye na ekipe mbere yo kumvikana n'umukinnyi. Kubera yuko Memedao yaragifite amasezerano muri Sonabel yo muri Burkina Faso. Yaragifite amasezerano. Iyo ni kwaguze amasezerano ya Memedao. Icyo ni kimwe cyumvikana. Ntabwo bagiye bari umukinnyi gusa urangije amasezerano. Aperi mu yandi magambo kugira ngo dusobanure ibintu. Aperi yagize ibiganiro direct n'ikipe ya Sonabel. Ibemerera umukinnyi iranamubahereza. Yari gifitanye amasezerano na Memedao. Ntabwo ari umukinnyi wasoje amasezerano wari uri free ku isoko. Icyambere Ruvuyanga tugomba kurikuramo muri ubu buryo kugira ngo ntago umukinnyi ashobora kuyiha amakipe abiri. Oya nta nubwo baretse nyine baretse gatoya. Tutanabyitiranye tubigendemo transfer kwigenda. Uko transfer zigenda Ruvuyanga akomeza iyo umuntu afite amasezerano muri ekipe. Iyo kipe igomba kuko ari umukinnyi uguzwe mu kindi gihugu atari mu Rwanda. Sorry gato. Iyi case turimo turayigana nk'abantu bayiziranyeho ariko ntago twije tuyiranza by the way ntago bazi ikintu turimo turagana. Kandi barabizi ni Ramere kwiranza ni gute ko Memedao yatangajwe nk'umukinnyi w'ikipe ya Aperi witwa Memere. Hanyuma Singida nayo ivuga yuko yamuguze. Iyo saga sihari. Ahari iramwerekana. Yerekanwa ikintu kigaragara Aperi yaguze umukinnyi. Mpamvu nenzanye muri Lize leta Aperi yaguze umukinnyi muri club.
ekipe ya Singida kubona ko kontra ni hagati ye n'umukinnyi n'amafaranga bazamuha ni uzayafata signing on fee we yigurishe nka free agent hariya niyo mpamvu kugira ngo dukoremo ibi bintu mu buryo bworoshye ikintu cyitwa release leta n'ibindi bicanga abantu kandi ari amagambo yoroshye. What we call release leta mu mupira it's nothing, ni zero rwose. You can be released utanahawe ibaruwa. Amasezerano amuganira ndaje mazanemo indi ngingo, hari n'ingingo reka mbibafashe tubijyanemo neza. Iyo umukinnyi afite amasezerano ya ekipe, yego, kimwe n'umukozi wese ufite amasezerano muri kampani runaka, ikigo runaka, uba uri committed gukorera aho hantu kugeza igihe mwumvikanye kirangiye. Mu mupira w'amaguru rero icyo abantu bajya bita ngo wahise ngo ntiyari afite release leta. Release leta ni ikipe itaguye ibaruye igusezerera. Njye nasinye imyaka 2 igomba kurangira ku itariki 31 z'ukwa gatandatu. Izo tariki zikagera itariki ya mbere y'ukwa 7 ni utampa ibaruwa nta kintu bivuze. Ntagenda kuko ibyo nari navuganye nawe byarangiye. Icyo rero mu mupira bakora iyo umuntu agifite amasezerano, ariyo mpamvu n'umukinnyi batavuga ngo agomba kwigurisha kuko ugifite ahantu wabaye committed, ufite umwaka umwe cyangwa 2. Ikipe ziravugana, zamara kuvugana umukinnyi ntabwo yitransfera. Oya, umukinnyi ikipe yararimo ya Sonabel niyo imwohereza ikamwohereza muri APR. Bigenda gutya, abajya muri system abakuzuza ko twebwe nka Sonabel twagurishije umukinnyi mu ikipe ya APR FC, bakabiha federasiyo yabo niyo ibifata ikabishyira mu buryo buhuza abantu b'amafederasiyo ku mugabane wa Afurika, ubwo ni muri CAF. Ibyohereza muri CAF nibyo bya bintu mujya mu ntango za TMS n'ibiki. CAF ikabona hari dokima mukinnyi ufite amazina ya naya, imyaka iyi uvuye muri ikipe werekeje muri iyi. CAF ikikora rero imenyesha federasiyo y'Inyarugenge ikayibwira ati ni mwaprove iyi transferi y'umukinnyi witwa Dao avuye muri Sonabel muri Burkina Faso yaje muri APR Kigali. Ikipe muri Burkina Faso yadukonfirmye ko bamugurishije APR. Federasiyo igahita imwemeza akaba registered i Nyarugenge. Ibyo rero niko bigenda. Niyo agiye ku wundi mugabane umukinnyi aba registered, federasiyo ivuga yuko APR irabyemeza ko imurekuye muri system, yarangiza kubyemeza federasiyo yacu ikabiha CAF ikabiha indi mpuzamigabane, niba ariyo muri Aziya, niba ariyo muri UEFA, niba ari yahe, ikavuga ngo hari umuntu uvuye ku mugabane wacu wa Afurika mu ikipe yitwa APR witwa wenda Clement, afite wenda iyi myaka, agiye muri UEFA, agiye wenda i Burayi, wenda mu cyiciro cya 2 mu Faransa muri iyi ikipe IF ikamenyesha federasiyo y'u Bufaransa ikayibwira ngo nimukonfirme uyu mukinnyi aze mu Bufaransa uvuye mu Rwanda. CAF yabitwemereye ko ari byo, ko biri authentique, bakabyemeza. Ibyo babikoreye iki? Kwanga ko abakinnyi bazajya bagira ibyangombwa bitandukanye, akikomitinga amasezerano ahantu henshi yatandukanye. Uyu mukinnyi rero case iri simple, ibintu ni bibiri. We niba APR yaraciye mu nzira z'amategeko agifite amasezerano na Sonabel, APR ikishyura Sonabel, Sonabel ikabona pati yayo, agifite amasezerano na Sonabel, umukinnyi bakamuha ibyo wamugomba akaza agasinya, ni umukinnyi wa APR. Singida niba yaraguze umukinnyi ugifite amasezerano na Sonabel, itavuganye na Sonabel, iyo izarega muri CAF. Niba hari ibyo yamuhaye izarega muri CAF, habe hagiyemo icyo bita litige, banze bahagarikeho transfer gato, basuzume koko ko uwo mukinnyi yasinye biro authentique, ari byo atari draft, ari contrat iri ya nyayo ifatika. Niba sanga umukinnyi ari committing agifite amasezerano muri Sonabel, APR ntabwo yaba victim icyo gihe, ntabwo bishoboka. Kandi yaciye mu nzira z'amategeko, I can be the victim mu gihe njye nakoze ibintu mu buryo bwemewe. Icyo gihe hazamo uburyo bubiri. CAF yanza kuba proposa mukemura ibibazo mu buryo bworoshye. Bashobora kubwira uriya mupeti fata amafaranga y'abandi kuko batashiye mu nzira z'amategeko, basubiza amafaranga, give them their money. Ibyo birashoboka, that's one. Mu gihe Singida yabyumva, Singida ishatse guhatana
igashaka kuremereza ibintu bagasanga nawe yakoze ikosa ryo kutaprocinga club nawe yabifite case cause you can tell me ko umukinnyi wari ufite ekipe ujya kunegosiya nawe utabajije ekipe ko yashoje amasezerano. yego You have to contact the club before. Aricyo Lorenzo azanye mu cyitwa release letter. Uba ugomba kumakinga sure ko umukinnyi niba ngiye kunegosiya nawe yarangizanyije na ekipe, ibyo bintu i Burayi barabiregera. Ntabwo ujya ubona ekipe complaininga ngo twebwe twikomye Real Madrid iri kuvugisha umukinnyi yacu agifite amasezerano. You are not even allowed to talk to him agifite amasezerano. Ni if aramutse yaragifite amasezerano ntabwo turi sure ko yaragifite amasezerano. Ngewe nababwira ko ngiye kuzana indi version ariko je nababwiye ko ndi sire uri sire iki sire ko APR yaguze umukinnyi ugifite amasezerano muri Sonaber iki ni cyambere ndi sire ko APR umukinnyi rero hari ikintu abantu bazatorega ndi sire ko APR ije no gutanya process yabanje gusaba amasezerano ye afite muri Sonaber ngibanze evaluating nyine yarebe ireba ama release clause na buyout clause n'ibindi byose birimo yego nibwo yatangiye ibiganiro na Sonaber ndi sire ko release letter ya Memedao yoherejwe na Sonaber urumva nubwo n'umukinnyi yaje ifite ariko n'ikipe yohereje kipe yabonye amafaranga itanga release letter. Yes yabonye release letter ari uko yahawe cash ibyo byose ngende sire ntabwo ndimo kudabutinga APR yamuguzanga les jeunes milliers ayo niyo nari sire w'imyaka 21 ariko uwumvisha proposal y'imyaka urabyumva ko ari muri gitanu uyu mujene kandi urumva ko na sare itajye uyu mujene nageze mu bitangazamakuru byo muri Burkina Faso byanditse article ivuga ngo situation confuse autour de la signature de Memer Raouf Diao. Murabyumva itangazamakuru kitwa ngo iki urumva kitwa Sportdrome ngo hari ahantu gisoza article ntabwo ndi bugiyemo yose kubera ko iminota igomba kujya yagiye. Le jeune Mireille de terrain de 21 n'est pas à son premier coup d'essai. Il avait déjà mélangé l'USFA et la Sonaber dans Fausse Foot Ligue 1 du Burkina Faso. Yigeze nanone guteza amakimbirane mu makipe muri Burkina Faso abiri. Ikipe uyu musore yego ikipe yitwa USFA nizandanizi wabo muri murabyumva USFA nitwa AS Sonaber yazisinya ebyiri subwa mbere yababikoze muri murabyumva ateza ikibazo muri Burkina Faso mu kugikemura AS Sonaber yemera kwishyura USFA ni ibyo ngibyo nakubwiraga uko nguko ni nako niba arafasha amafaranga asingida cyari ko abatarayafata nukujya kubingenga bagasesa ariko singida iba ifite kontra yarayisinye biri authentique bikaba ari ibyo urumva bikaba ari ibyo uyu mukinnyi litije ikintu cyabaho uryaje gusinya muri APR yaba suspended icyo cyabaho yarahinduye inyogosho urupapuro kw'ikaramu icyo yakoze no guhindura kwa icyo gihe aba suspended rwose icyo ubwo azamuhana uyu afite amasezerano ariko yasinye izo litije haniza na bike rwose icyo yakoze no guhindura kwafe gusa iyo litije haniza iza mu iyi kwafe kitandukanye ni ya Kimihurura 16 cumi yasinye 20 ariko agomba kubanza kumenya ngo amafaranga singida yaramuhaye so yasinye nese ko afashikana mu rupapuro riga umukinnyi no wanyamukanagira ibyo mu byo utarafata n'amaki mbigusobanuriye neza ahubwo uburyo twabiganiriye nibwo abaye uno mukino aba amafaranga nta transfer nimwe yaba erega ibintu muri kafu nabo barabizi ko abakinnyi muri Afrika bakora amanyanga ibyo byo bavuze ko bagomba kuma 20 bya mbere ya 50 nyumva ngo sobanurira akantu gatoya tujya kuri reyo nta transfer y'amafaranga yari yose singida yakoze yakwihakana iyo sinyatire neza cyane umukinnyi yafatika yabagira abasazi atarabona nayo veni ya mbere bavuze nibyo ndi kukubwira aba yarafashe amafaranga ko amafaranga ni evidence niba narafashe nkashyira kuri konte niba narakoze transfer y'amafaranga biragaragara ibyo si ibintu byo kubura ariko bibaye nta mafaranga bamuhaye ari ibintu basinye abagira abasazi cyane none agifite amasezerano ahita bagira abasazi cyane iyo article ivuga ko atari USFA kuko ifoto nta kivuze ifoto yo yigeze kuziteranya niba
yarafashe amafaranga Uyu mwana ari inyangamugayo. Singiza igatransfera amafaranga ariyo yose kuri konti y'umukinnyi. Uyu mwana ashobora kuba haba hagiye kuba ikibazo gikomeye cyane ku myaka y'imice meme abakunzi ba APR meme dawo mwe mwandika mu ikintu gihari mugongo. ikintu gihari ibitandatu kuri Just to sum YouTube up. mushyiramo wari Just- umukara n'umweru just to sum up umukara n'umweru Lorenzo, utarandi maradiyo ibyo bintu utangiye ibyo bintu utangiye bya ibintu bya bitandatu. bitandatu ujya ubyihorera just to sum up hari umuntu wansabye Just- ku yindi radiyo ati ntukavuge imibare yacu ya YouTube Just umutera sum up. umutwe Just umutesha sum umutwe up. Just sum up. bitandatu tw'abandi batari bubigire mu rwego rwo guhina mu magambo make verisiyo tubahaye zose murazumva tuberetse parti ya Singida tuberetse parti ya APR Football Club APR ikigaragara ikwiye ko rwose, nta APR kibazo yakoranye ifite. contact n'ikipe ya Sonabel APR yaciye mu nzira zemewe. yaciye mu ikipe iganiza umukinnyi ibyo bazamuhemba byose usibye ko umukinnyi araza arasinya APR nta nta kibazo n'igisobanura ko Singida itanyuze mu nzira zemewe ntabwo wabiruriraho kuko wabona umu agent yarazanye ikintu kigaragaza ko uzi ikintu tugiye gukora cya nyuma kwizigira ubwo rero icyo wasobanuye we rigane ari naho dusoreza wasobanuye uburyo bizagenda haramutse hajemo amatati litije izazamo n'urucabana hajemo litije izakemurwa Litije gute? izaba. uzi ikintu tugiye gukora uzi ikintu tugiye nuko gukora iri kuburana Singida iri ndabizi kuburana. ko ufite kontakite za CEO CEO ku munsi w'ejo CEO bidapfa bidapfuka yitwa Omar Kaya radiyo rwanda niyo zabura ndanazakana bahashimu ibu Omar Kaya iyi kesi ku munsi w'ejo mu rubuga rw'imikino CEO saa Omar tatu Kaya ndi gutekereza situation Ejo ishobora kuba muri saa tatu. transfer kababwire situation ndi iyi gutekereza tugomba kuyinjiramo Omar dufite no Kaya. verisiyo muri Umva tanzania situation ndi ya gutekereza nyayo ishobora kuba yarabaye iyi mukinnyi urabona amafaranga abye mu bipengeri byinshi cyane urumva deja nka installment ya mbere y'ibihumbi 70 Irimo nayo ibice ikabye bibiri. ibice biri muri sezo ya mbere ashobora kuba yarabaye nk'ibi 20 wenda byombi imbumbe byari kuza 150 nyuma y'imyaka itatu sibyo APR itanga nk'ijana kandi imbumbe cyangwa 200 imbumbe ikintu akavuga ati bizaba byose aya nafashe nzayabasubiza tugasesa tugasesa cyangwa se nkabahera n'inyungu mu gihe APR yabaratanze amafaranga menshi kuri iyi kontra Okay. nayo n'indi kesi ishoboka ahubwo kandi si ubwa mbere abakunzi ba byabaye APR icyo tubabwira mumenye ko mwabonye umukinnyi mwiza kandi yaje mu Rwanda best player of Burkina Faso umukinnyi mwiza muri akina Burkina ku Faso icumi. akina ku icumi kandi ikindi kigaragaza ko ari umukinnyi uremereye umukinnyi ikipe yikomitinga kurekura $150 by'amadolari murumva ko ari bari aya ntabwo twahita tubigira no muri gutyo. ekipe nasiyonale no muri ekipe nasiyonale iwabo arahamagarwa kubera ko ari muto yakeneye match ya gishuti na kubera ko ari muto ngo afite imyaka 22 no umwe n'umwe hafi n'ibiri Meda wo avuga igifaransa cyinshi cyane Kubera ko- kambaze muri apende bene batagiye ubundi murashaka kuvuga ngo muzane muzane CEO APR mumbwire niba Memedo atarasubira iwabo kujya kwitunganya Ntabwo ejo tumutumire mumenye nawe tubwire kubera ko Kuvanga icyo nacyo kubera ko akiri umukinnyi muto urumva shampiyona ya Ndaza Burkina kubaza Faso Memedo niba nubwo ari adafite indege shampiyona- imusubizayo. nubwo ari shampiyona ikennye iri hasi ariko ni shampiyona ivamo tara nyinshi niyo yavuyemo watara afite imyaka 16 ajya mu Barabu afite 16 Atara niyo ari icyitso mwe muravuga ngo umukinnyi wa APR watara avuyemo afite 16 muri ya shampiyona so imenyero kugira Niyo abakinnyi wavuganaga nawe igifaransa. bakiri bato cyane uko guhenda nuko akiri umukinnyi muto kandi akaba ari MVP wa shampiyona niwe ngo uzajya upasa Watara urumva akina 10 anyways reka tujye no muri reyo tuze tuganire kuri excited, abedi ntabwo n'abandi excited. bakinnyi ku kirere itari gusinyisha hanyuma